KSA phan ka pangrum la pen TBD sia puthak REA song atum pherang kya mai kangni Hamren along Arnisia Parman 6 schedule pen customary law puthak jerok togamai kangni Bank kore hini vet is the order kache bana jok BGR along ki do tuma phan ki isia tum tharle dam hai hidet Kardom adaba birta long penili sami dengmir killing pi non birtang ton pen arjuponik tha Kedam tang jakhong ni pain ko retrok ani taralang solong karbi ronga saramai thi hek pen KRA pen KSA asong ke pangrum la pen Traditional Village Development Council thi hek pen TVD sia puthak pherang kya mai padopon pherang kya mai long kaningje pon ke wangji jakhong ni pai thom kep ani dipu club along karbi lo charli asong ke paching room jia pharman mei thik pon lo bang so melong kache prat sai mate KSA chat phola pen karbiang long pen angtan along ke do an KSA pen danglok karbia khei ke thekiri atumta RD ki pi pen kache tong dun pe jia phan KRA me phu dharmo sing terona hin pen ningje pon nasuk tami kache kroi angthek dulo lapen ke meeting ta durap lin lo lasi non kiwangji tarik thong kep rai si jakhong achiklu dak difu along sini tum lang tum phan ki phapon pathik lo lasi la thong kep rai si arni hamphang song atang te la kes e report same isi khe phan ke mathapon pura kedam tang analam chok che kili la an chewarsi uthot ning chirui pen karbia phan kirai komji mate karbia khaya moya bung lasu matha pondra alang itum aning plat 8 pen la kaching room long kiwang peti phansi pini rang ki mai pen same ni tum juning pon lo la penang par same la showcase kaching room along same nilitum arong tin pestame ridak en pon bom lo je siwet je pat ki dui phan kachi kroi ang thek pura ne tum ari deng long pinang nang le lo lang parta thek ser tum tok bang phi lapen ke thegere abang phi atum ans tame yesi kaching room siwet nangji pu kachi kroi ang thek stame nile tum phan ang pa jiro lo lasi non mo ke wangji thong kep rai siar ni stame ropo SA Central Committee tu stame nile tum ke chu hang ateng pen ki pha teng karbia rat isia kimang lapen ke isibet ki dui phan pu ke matha pen laswar di pi pen alang sum tame ke wangjilang jakhong tarik thong kep rai siar ni alang sum tame la committee central committee angbong chingwai chingsai pen akimi asai wans pen la kaching room long nang chi tu ding phan ke bai phansi alang tum hanta phirang ke angno pen ni tum chuning pon lo la pen house ni stame mission me pen insam jin pen la su kaching room ki chunje phan la swar di arna me hirjumi tame itum hanga do ve long ponji puma tha pensi adu kabi panda chuning pon lo Halapu Traditional Village Development Council ningkan proxy chesong etlo non kichun po angdeng si dolo lasi kichun jia pora hudra charia song pendang lok hamphanga song atum setami thangnat ke pasik sak dunde te jia phanta KRA kongchun bang rupen hanse pen pasini pon ningkan surini rak trok pen ni tu la bangso kar birong asara mei pen angje song bang bom kisuman penang an kaching thur nang jia sabai rong ru kaching thur nang jia samai ni tum asawai ni tum rong asara tum si pare deng long nang ji pula bangso ni tum nang je song bang bom pen laso bang ke la halo TVDC Traditional Village Development Council la bangso non chunji dok hullo asila bangso chunji dok hut mangpak political organization mate social organization sita la bangso nang kham khe dundera joy ke jorban pen ni tum la bangso pa chunji phansi alang tu bang khong nang thu nang ji jongsi ladang nang kham khe dun mane hamphanga song sita mane ratcharia song sita nang hamkidun bolu tini dum karbirong sarahin basita me
ason ka prek mate ang deng ka prek penili tum kacing song pan sitamin ini tum matharang kok po nah lo News Report KTV News Kedam tang ja khong ni pain ko ra pho ani hamren rong so pialong kedo Rengbong Home Auditorium Hall along ke Asia hin pen patir pi ponsi ani sia farman 6 sedola puthak cherok tokamai kangni Bangso melong Jasemet West Karbianglong District angkang constituency sirkep angkang MAC MLA EM pen danglok habe pinpo rongasar kithikiding atumpen 6 sedol alama puthak chingki jethan pon Bangso hut 6 sedol apen customary law aputhak Elvin Teron lapen Dr. Dharam Singh Teron atumpen si jethan chi mumpon Ini tumke artikel 2442 artikel 2442 pen claim ponji asolamu apan si sixidin sixidin oke lah ale laku artikel 2442 bagai ateri kita apa angko kita apa kalau angko sedang di luar kan te sixidin kan lagi angko so arorin coba angko kali arorin coba lagi sixidin ke adinong ke angko ateri ke artikel 244 dulu Lalu artikel 244 tu. Artikel 244 1 artikel 244 2 laban artikel 244 A. Artikel 244 tu anda jakong si bordelet rodante. Artikel 244 E. Silakan. Artikel 244 A. Asyidul berapa itu? Balar dulu dengan family bangke. Assam Reorganization within bracket Meghalaya Act 1969. Hal ini masih dulu. Artikel 244A, halo, bicara dengan dulu. Pura artikel 244A ke ateri jora pon angko jora pon hendak ke tok el. Kupi saja pon lima presiden kosong tiga lima. Gubernur Bangsa Kupima, aja dari token itu lagi. Kalau detail di token bangke, hal bangke, Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 artikel 244A. Artikel 244 ke, kalau lagi token itu berapa? Atiri berapa? Detail ke artikel 244 one pen previously ni bangke, lah bangke fifth schedule of stock. Itu lawan dari itu. Artikel 244 2. Tolo, Kumar Farman pulau, Ilo so Farman haku artikel 244 2 bangke, haku itu backward track begitu waktu, lah bangke excluded person excluded begitu. Lalu Farman ke, lalu Farman Council, District Council semua tidak kok, macam ada kata mungkin. Tak kosong sih, lalu district council kosong sih cari boleh jema, kosong sih kikle boleh jema, ajak kau boleh jema bukan, schedule dulu lagi, arorin dulu lagi, kalah, detail itu, kalah pasti schedule. Anu lagi kalah, kata satu ke asosiakan, schedule ke bikin constitution, lagi artikel pun dia lagi, kita tak kira relu besar. Halal ke cara pindahan konstitusi. Labang Somelong Team Karbianglong Pensi M Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron MAC Het Singh Rongphar Abhijit Kro Prabhat Chandra Taro Tum Pendanglok Kaprek ke theki dingatu Chitonggu Lagi kenang sot mane Karbianglong penan abang photum ke thekiri ka chekrong ametang jongjung ke thekiri ka chekrong pu abang photum Nili ke theklong ateng de Karbianglong ke contribution zero lah. Rat fan ki pika pe jir. Ala so ho a contribution bang theklong lelang. La si la so saing ding bang nili. Nonan non puda theklong lelang. La sona bang puatum si pini. 1986 a women ki bang ahut. Karbia hempre ke hang. Ajoine pen karbiyan. Kacho boykut. Karbiyan kache chok kache theng Karbiyan hemrit kache pipen chenglok
apran ke dam nang ta dulo hemprek ka join pen non lason thak si pini theklong lo je siksidul aja kong themu hemprek pen ta siksidul aja kong themu pupen kapang dak pen chenglok lahai tum social media along penan theklong lo pinang tum social media long lang long te chini je hola sohot political discussion long langkung habe auditorium holo long dolo hola sohot jai kathar kopilopu je siksidul ke president of India ta bypass kori une president of India ta interfere kori une la ansi siksidul aja kong gethil para 14 long langopu para 14 long ilita loge loge net long chelang lo siksidul abuk long lang lo constitution long lang lo nili ada bangke para 14 long ke tok bangke je governor commission isi pang niun governor commission na pang niun bangke je siksidul area long jongsi mane development akam se for example la so auditorium hall la so auditorium hall bangke la ke ki la so auditorium hall la so rengmong hom auditorium hall la kim ke pin ben se tangka chodet ba tuar phulai na tuar kim ke pin pen ba beleg institution beleg building a scheme an amukha asayang deng claim pin pen tangka chodet pulong te governor aning hanga teng pen jada commission bahayun pusi A B C pudo halake siksidor paragraph 14 along sikit tokchot sita dake paragraph 14 along bangke je president of India lason interfere kori une siksidor phanke president of India ke lada ke bypass kori une lana power kang tang buke tokte lasi lahaya puthak kaching ki ke chethan kachimung je phansi waida klarsa pen hokpet alam kachini ye phansi rara thingno ke pon je phansi pini da ke pon nangdum theklong lo pini da ke nili peselong da ke life sigipi mangyok ta patune da ke mangyok ta arjulong la position ta da ke lasi lahaya puthak iltum 1986 a moment ason tum repeat nang nelo hempre ke nang ye Karbi Anglong ton autonomous council jurisdiction angkangan ke Karbi Anglong West Karbi Anglong kedoan arar tuman ke hemprek nanggi article 244A autonomous state ke nangji puke 1986 pensi ami ebange dhelo se autonomous state ke hang be ke bangke ke cheng ke 1964 anikan sa ami de ke the bangke 1986 pen loke cheng hala sot bangke lasi laso mukha ke pipolo da ke thekere tumpin an chelang no thekser reser tu hada ke Dr. Jointerong Pita doctor pass at kelli master degree pass gynae specialist da bangke Dr. Dharam Singh Teron holata first class ke pass ECS officer APSC PPNC Professor Angela Strang holata professor ke mantang thekser bang Dr. Sarsing Terang lapen ke Elvin Teron holata JNU bensi first class international political science ke pass lapen ang partame non Hulram Terang tame hola so SSC agency lata thekser reksa minimum qualification bangke dake graduate angse hola tum tame siksidul pen ke tum Karbi Akhai phan Karbi Along di phan ke cherai kaumun elupu alang tum matha par 60 autonomous state nangi pula se non ke autonomous state pen te 60 themu original 60 non phong tum Delhi dam lo long cap autonomous 60 council che tong lo long cap tum ke CA ma tum ta PS1 ta be autonomous council ke along apre ke hala block development office taxi to aba ke dak non la hamren hala DC office taxi to autonomous council ta CA ma PS ta long le puke pada der la tanang tum lage practical ada ke nilong ke to ada ke
CM abang lo be kotar be lata hala daga thang ala original la 62 la cap kipi mo pen Elvin Teron ke than la soteng si hoda ke nonda du bom la la si 62 rang mong ke kang tang nai ke indiang mong ke non mang ke Carbon Autonomous Council thala 62 mong ek tang nai Hamren pen sim piso KTV News. Damtang thang ache kloni phai inkoi arni langkung habe auditorium hall along hamphanga song pen danglok racharia song do anaphan ke AC pen pangrum si BGR along le along ke do atuma phan ke tharli jia puthak jingwai ponlo bangso hu tharli ponlo nang pu kachera teng pen aning karong chipi pon rinti si ning karong amekri ki bunanga tumta dolo bonta ke AC kacharia tum panglen bom si nona bangke ke tharli dam de jia phansi saikideng pona sonsi thek ponlong lo Athe ke damtang ja khongni phaing ko rapho arni ke ACCM tuliram rong hang ahin pen BGR banner flex ke tar dam pen hem ka be along mate saika chuti ki along kangkai dam ji puki BGR along le along aron re pen ke do atum kachu e chu som ason na hok det na pura pai kangkai pidama sonsi nang mandet CM rong hang asang hopen kaning je tengke high court pen stay order kache bandet ajok hem rida bangki tharle dam un idet po athe high court alam ki ar kanun e pusi ningje pon গম পাইছে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে আমি যিমানখিনি গাঁৱত বহবাস কৰিছে পিজিআৰ বিজিআৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে যেটা পিজিআৰ বিজিআৰ বহবাস কৰা তেওঁলোকৰ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থাকিলেও তেওঁলোকৰ হাইকোৰ্টত ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে হয় ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ অনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ষ্টে অৰ্ডাৰখন ছাৰ আপোনালোকে কেতিয়া পাইছে ষ্টে অৰ্ডাৰৰ অনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ হয় কিন্তু যিবিলাকৰ খালী মাটি আছে বিজিআৰ আছে কোনোবা ধান খেতি কৰে কোনোবা কয়াল খেতি কৰে সেইবিলাক জেগাতো আমি যিটো বিজিআৰৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে আমি মানিব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ফেন্সিং দিম তাতে এইটোতো বিজিআৰ মাটি হৈ থাকিব যিসমূহ বাসগৃহ আছে বাসগৃহসমূহ আচলতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব নাই এতিয়ালৈকে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এগেইনষ্টত আমি যাব নোৱাৰোঁ সেইবিলাকতো আমি নকৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ থাকে bonta high court pen bangko anatumsi stay order kacheban lang iktha bangsolo along ke paklang pona tengke bang kora hiniatum ansi HC pen stay order kacheban chot jong si bang kora hiniatum si stay order kacheban chot pulote kapreka tuma phan abangki tharle long le po alama bangke high court pen hukum ki pipon avi BGR along le along aron re pen ke do prong mate high court pen stay order kacheban bia tuma phan anabangki ke AC pen tharle pon unke Kupia thesi ke ise hin pen tharle pon hai hidetlo mithang bot benga phan chotma bonta court alam pathi lok pensi ke ise tuma bangki karbiang longa lok kedo inglonga so phan pamang hupon bomlo alang le chini lor labang so sitame nona bangke labang so court of order phan pakoi lok pensi alang le tum rat phan kapa lu lok ja bilisi ke claim lapenan par bangta penap ke ni phaing kora throklo Dipain kora throk polo tangte nikre phola bangso eviction notice ki pidet penke penap anke nikre phoke chokon niptang da penap dit alang tum eviction ke claim chengoma to hala don ke hini phan bangke to don ke hini phan bangke bi tha don in kora hini phan bangke alang tum eviction ke claim bangke non bang court pen pa phuri tha pukoklo ta hala dak bangda isi ning ke oi me bela pen isi kamang humi me bangke Guwahati High Court long ke damtang jakhongpo niphai krihiniar ni mate non labang so cheklo ke damtang niphai krihini mate 12 July labang so kedam tangar ni lasor ni Guwahati High Court long a case banglo ta halasor ni pen council I standing council mate council high advocate tum bang jok ta hala tak dunde hala pali dunde pia potlo council tum advocate tum dunbek nang ji polo council tum hadak par jabek nai polo to jong si council tum advocate tum se nani apor chitonde de dokok posame karbiang long tum mas council apong case thedung lo polo tang pe jung case banai senior advocate se higher ji polo tang labang so case on karbi tum a mana pingalam sinang le rok lo pun ladak bangda karbi atum aphan kirung je phan kapat heji phan alang li senior advocate se hire nei pol same pinier ni ta halasu ke damtang 12 arni bangke bangjok advocate ta Guwahati High Court long labang so case arni bangke bangjok ar japdunde halasu kar japdunde a jok bangsi puthot non ke bangjilang niphai for ni bangsi puthot alang li tum bangke dak labang so case arni bangke nang li thuji lasi hala dak bangta order ki pi pokali ili tum che dan dunde ta pot bangsi puthot ar por bang alang li tum bang long log lasi ladak labang so eviction notice ki pi pini arni an kopi ma ke claim ke dam angdeng ata la bangke rat aphan kapal lu kapamang hu lapen kache song kapa bobji abidi sila bangke claim chot
jong si ke claim big ji pulutang te penap dik pen bangke alang penap dik isi pen bangin nifaing kora throk si pen bang alang tung ke claim cheng nang po tang de pini people JCB hum theklong der pini polo bulldozer e hum theklong pini arnian da pia posi police idut bhani tak theklong der law enforcement dak ardi ko pilo ke doke jong si un e pole rat phana thani tum arjabji ratum claim di same non bangke lahai kapal lu kapalam si claim rong pini labangso eviction ti sadak ke bang ban ke tar hamia kawe labangke dongka circle tum si ke claim nang ji polotang te alang le tum si wang bandak nang claim pini dak doktor tuliram rong hang aki hai tuliram rong dak bang pen alang le labangso ke claim thuje phan bangke labanga ke nang sotawe News report KTV News. Pini abierta ke laansi kangton pon iglo. Dumithak mi kardong.